2023 मायथाइनि थाखाय असमि दमासि मेला खुंदों। चिरां जिल्ला धालिगाव थानानि साखाथि गेवलां फोथाराव जिल्ला बिथांखि बेंगिरि आफाद आरो चिरां आसाम रायजो गामियारि जिउ बिथांखिनि बानजायनायाव बे बोहैथि दाननि खालार 10 निफ्राय 12 खालारसिम मेहेरगोनां 2023 मायथाइनि थाखाय असमि दमासि मेला खुंफुंदों। बे मेलायाव दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गावारि आखाइजों बानायनाय मुवा बेसादनि बायलाय फानलाय दिन्थिफुंनायनि मेला खुंनाय जायो। दिनैनि असमि दमासि मेलाखौ बेखेवनानै होफैदों चिरां जिल्ला एसिस्टेन्ट कमिसनार नबजित भागवती बिथाङा। एक्चुअली ইয়াতে আমাৰ কি হয় আজিৰ পৰা আমাৰ যিবিলাক সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাকে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰে সেইবিলাক মাৰ্কেটত যাতে আমি দিব পাৰোঁ বা সেই উদ্দেশ্যলৈ আজি যিটো হেৰি কৰা হৈছে মেলাটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে যোৱাবাৰো কৰা হৈছিলে সেই যোৱাবাৰ লেখীয়াকৈ এইবাৰ কৰা হৈছে যাতে সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপবিলাক যাতে ইয়াত আহি পেলাই এটা ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পাইছে বা তেওঁলোকৰ প্ৰডাকশ্যনবিলাক যাতে বিক্ৰী হয় কাৰণ তেওঁলোকে একচুৱেলি তেনেকৈ মাৰ্কেটটো নাপায়গৈ সেই মাৰ্কেটটো পোৱাৰ কাৰণে আজি এইটো হেৰি কৰা হৈছে আৰু ইয়াত আহিলে ইয়াৰ জনসাধাৰণে গম পাব পাব্লিকে গম পাব নিশ্চয়কৈ তেতিয়া তেওঁলোকো বিচাৰি যাব যদি তেওঁলোকৰ এটা পচন্দৰ এটা হেৰি হয় সেই উদ্দেশ্যৰে আজি এইটো হেৰি কৰিছে। কাৰ্যসূচী আমাৰ একচুৱেলি বেছিভাগ হেৰি আছে মানে যিবিলাক কালচাৰ বা কালচাৰো হ'ব বাৰু আৰু এনেই আমাৰ যিবিলাক কাপোৰৰ হেৰি আছে আৰু তেনেকৈ আচাৰৰ আছে তেনেকৈ আমাৰ কি কয় এইটো ফুড প্ৰডাকশ্যন তেনেকৈ পিঠা পনা এইবিলাকো থাকিব আৰু লগতে আমাৰ নাৰ্চাৰীও আহিব এইবিলাক আহি আছে তেওঁলোকে যিবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে তেওঁলোকে ইয়াত হেৰিটো কৰিব কিন্তু আহি আছে আহিব সন্ধিয়া নিশ্চয়কৈ তাই আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আহক ইয়াৰ মেলালৈ আহক তেওঁলোকে যদি পচন্দ হয় সেই প্ৰডাক্টবিলাক লৈ যাওক নিশ্চয়কৈ সেইটো আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ সদস্যবিলাকক সহায় কৰা হ'ব নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ এটা উৎসাহ পাব যাতে সেই পাব্লিকে এটা আহি পেলাই তেওঁলোকক যাতে উৎসাহ দিয়ে সেই মোৰ কামনা। थैंक यू जोङो बर' बाजार बादोलपारानिफ्राय फैदों आरो ग्रुप दा जोङो बेहाय मोनसे ग्रुपनि फैदों जों बेक्ति आखाइजों बानायनाय साबन ओमफ्राय मैखुन बानायनाय थाव फेरेदनाय ओमफ्राय माइब्रा माइरं जोसा गासैबो जों आसार लाबोदों एसे गासैखौबो एसे लाबोदों आरो बेहाय सानथाम थानाय जागोन। मैखुनखौ फार्स्टआव जिगाबखौ एसे आसि थाइसेसो दानस'दो ओमफ्राय दै गुदुंजों रुदो ओमफ्राय दै गुदुंजों रुनानै दसे बोखांनानै दोनदो ओमफ्राय दैखौ फोरानखांनायनि उनावहाय बै प्लास्टिक दंना बेहाय नारसो सोदो ओमफ्राय जिं बेगरखौ होदो आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय ओरै खाथुमनानै जेबसा खानानै आलायनानै दोननांगौ आरो ओरैनो 20 दिन 25 दिन थफ्लासेयाव मोनथामबो बानायनो हायो गेसें होयोबा ओमफ्राय मोनब्रैबो हायो आरो थावखौ दा जोङो बेसरखौ न'आवबो फोयो गामि नालाय जोंना न'आवनो खेथि खालामो बेसरनि ओमफ्राय बेखौ जोङो बिदि फेरेदनानै माने मिल सफैगोन जोंनाव ओमफ्राय बेखौ दा जोङो फेरेदनानै केजि हिसाब दा जोङो 210 थाखा ओमफ्राय 200बो फानो बिदि आरो माने गामियावनो थोलायनायालाय ओमफ्राय बहुत मानसिफ्रा जानानै मोजां मोनदोंनो आरो माने गेसनि प्रब्लेमफ्राबो उदैनि माबाफ्राबो एसे मोजां मोनदों थायदों। थाव साबुन मैखुनखौ पाब्लिकफोरा नांगौ जायोबा नोंसिनिफ्राय मारै मोननो हागोन? जोंनाव कन्टेक्ट लानो हागोन नाम्बारखौ आंनि नाम्बारखौ लानो हाबाय 8011571844 कन्टेक्ट खालामबानो मोनगोन आंनाव मोनगोन आरो बेगरखौ।